Hey guys, you байцгаана. The Mongolian Family is still up. Шиний 230 минутанд бичлэгээ YouTube дээр тавихыг хүлээгээд. Иймэрдүү байдалтай л яж энэ намгөө чивчмэг. Тэгээ одоо оруулчаад тэгээ бас англи үзэгч нартай зориулж доор нь орчуулга хийж тавина. Тэр нь тэгээд бас нэлээд удаа. Илүү их ажил, илүү их сэтгэл гаргасан, үйлдэл болгон хийсэн юм болгомо тэгээд сайн үр дүнд авчирна хаа гэж найдаж байна да. What are you doing? I'm editing my new video. This is how it's looking. Should be up pretty soon. It might already be up by the time you guys see this video. So be on the lookout for this. Өглөөний мэнд одоо ажилдаа явах гал байж байна. Машин 3 цаг гарна л унтлаа. Жаа тиймэрдүүлээ. Өмнө 19:20-тай байхад л 3 цаг унтаал босоо явхад байл хэвээр нөлөөлдгөө байсан. Одоо жоохон нөлөөлж эхэлж шүү. За нэг тиймэрдээ. Ажил руу явлаа тэгээд дараа уулзгаа бүгдээрээ. Hi guys, good morning. We're up. As you know, we had quite a late night, but we're up and we're ready to start our day. For breakfast today, me and Nara are gonna have our usual. We're gonna have avocado toast with some eggs. Yeah. Are you hungry? Yeah? Oh man. We only have one egg left. We need to go to Costco and get some more. So we have to compromise. Plan B, we're gonna make some chicken and cheese breakfast sandwiches with some avocado. And we'll go ahead and just use that one egg. Alright, this is our breakfast. To drink, I'm having some green tea. And Nara's having water. Гоё амттай энэ минийхээ. За, хоёлаа гараа ирчихье. За, баярлаа. Нүрдсэн биш те. За, ээж нүрийг ашиж. За. Okay. What do you think, honey? It's not too hot or too cold, so maybe something in between. You want to wear a t-shirt? This neon t-shirt? And maybe these pants. These are both from Target. Yay! While Nara is sleeping, I'm gonna try and use that time to edit some of our video, get ready for the day, and possibly return some emails as well. I'm not sure if I'm gonna be able to do all of that while she's sleeping, but I'm gonna try. Well, that wasn't a very long nap. Mommy didn't get to do really anything except for a little bit of her makeup and answering a couple emails. You didn't want to sleep any longer? Say одноосоо бас жагта толгоогоо зөгчлөө тий. Тэгээ жоох үүсэн тий.
За хоёлаа хаа чирийнхаа өрөөгөө жоохон цэвэрлж зэгцлээ. This is usually what our days are like, Monday through Fridays. I stay home with Nara Monday through Fridays while Temuujin's at work. He usually works from 8 a.m. to 5 p.m. And then while I'm at home, on the weekdays, I also work from home. I answer emails, I work on my videos, I film. And on the weekends, I go to work when Temuujin is off and he's able to watch Nara on the weekend. So it's really nice. I'm very happy that I have a flexible schedule and that I can stay at home and watch Nara. Whoops. Үгүй Nara битээр гэртээ тоглоо сууж ийн. За би танд тэгвэл iPad-аараа буцаад үзтий за. За. Имэйл FaceTime-аар ярих гэж штэ. iPad ханаа миний охин. Ээж нь iPad аваад ирээ за. За. Get it. Mana үзэгчдлөө сайн байна уу гэхөө. Сайн байна уу. За, tired you in. It is such a beautiful day to go on a walk. It's just so sunny and nice. Especially since the last couple of days it's been kind of rainy and muggy. So it's good to have one of these good days. Huh, Nara? Narshka? Are you having fun? Isn't this nice, baby? Yeah. When I was finished with school, I actually started working for a biomechanics lab that studied the biomechanics of shoes and how the body reacts to different forces and different kinds of shoes and how we can make shoes more comfortable. And I learned from working at that company that Mizunos are one of the best running walking shoes. Pretty much my whole life I thought, you know, like Nike was the best. Nike and Adidas, like brands, big brands like that were the best type of fitness running shoe. But these Mizunos are pretty amazing. Temuujin got them for me for Christmas and my birthday last year. So I've been getting really good use out of them. They're one of my favorites. So if you are having ankle, knee, or joint issues when you run or walk, try out Mizuno running or walking shoes because I feel like it kind of eliminated some of my ankle and knee joint pain. I played soccer when I was younger for about 8 years, so I have a lot of injuries and I don't know, I feel like my ankles and things like that are kind of brittle, so good shoes are a must in my opinion.
One of our neighbors who has 2 kids actually. One of them is 3 and the other one is only 3 weeks older than Nara. And she's at the park and invited us to come hang out and have a play date. So we're gonna go and say hi to Preston and Peyton. Are you excited for your play date? Okay, let's go to the park. Nara, say hi Preston. Say hello. Минь найзтайгаа тоглоод сайхан байсан уу? Аав нь ажиллаж ирэхээс өмнө хоёлаа оройн хоолой хийгээд тавьчих тийм. За, битээрүүдэ гэрлүүгээ харьлаа. Hello. Sana. How was work? Ажил ямар вэ? Good. Окей, тэгвэл одоо гурлаа хоолой идэхгүй би хоол хийсэн шүү дээ. Гоё үнэртэж шүү дээ. Тийм байна. За юу цан залуучууд өнөөдөр ажил дээр их хүч сорьсон, сэвчээр шаардсан өдөр байлаа. Урчнаас 3-4 цаг унтсан. Тэгээ өнөөдөр ажилласан болохоор бас жоохон нойрдтой байна. Тэгээ гэртээ хүрээд ирсэн чи манай охин анх удаа үсээ бууцсан ингээ байж штт. Намайг хараа гэж. Үсээ хараач. Nara. Өнөөдөр оройн хоол юм болсон. Гэртээ орж ирэхэд айгүй гоё үнэртчихсэн. Гоё харагдаж байна. Зэрлэг үсэж байна. Nara broccoli ерөөсөө өмнө идчихэж байгаа юм. За хоолой идлээ. Хоолой ид дуусчаад уулзъя. Баяртай. Бид гурав одоо Costco-д ирсэн жоо хүнсээ цуглуулах гэж байна. Costco. Наа нэг юм авч ирсэн. Гэтэ одоо итгэхий яахан байгаа. Яа, алхаад ирэхээр. Nara. Яц хөргий наачаа. Нэг авнаа тий. Далайг дээр илсээр тоглоход зориулсан юм надад шүү дээ. So энэ чинь ингээ Costco гэдэг айгу том бөөний барааны дэлгүүр ээ. Олноор нь том хэмжээтэйгээр нь тэгээ эсвэл бус дэлгүүрүүдийг одоо хямдхан зардаг. Тэгээ жилийн тэгээ membership-ний тэгээ мөнгө аваад тэгээ зөвхөн тэр membership-үүд нь орж худалдаа хийж болох боломжтой. Өөр хүмүүс бол хийж болохгүй. Юу вэ? Thin, crispy, scrumptious. See, the name is beautiful. Scrumptious chocolate chip cookies. Let's see behind nutrition. Тэгээ хүмүүс та нар ингээ юм авч байхдаа ingredients гээ дотор нь яг юу орсон гэдгийг нь харж уншиж авч байгаарай. Ер нь тэгээ 5-аас дээш ерөөсөө ойлгохдохгүй эсвэл амар хүнд химийн нэртэй эсвэл их юм орсон байвал ер нь ойл тэгэл муу гэсэн үг шүү дээ. Оо энэ үнэтэй бие мөрөд минь үнэтэй маш их сайн гэж бичсэн байгаа. Болохоор авъя те. Oh, what's this? No, not that one. Тэр эмхтэн хүн юм аммаар байна гэсэн бол авч л байх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол дараа нь амар олон юм яриаш ёо чи наа үе тэгж яхад юм ахуулаагүй тэгдгүй ичтэй чи гэж. Насны. Энэ ямар вэ? No. Тэг хийсүүгээ буцаагаад амлаад байгаа. Хоёлаа ийм ёо бүр дийлч чадахгүй. Ийм хүн замж байлаа. No. Хоёлаа барахгүй. Барахгүй. Банана аваа. Бүх банана бас ногоон байна. Энэ банана хоёрхан даадаг. Organic гэнэ. Энэ натар хийдэг. Энэ натар 1.40 гэсэн мөртлөө хамаагүй илүү ирж ш тараа. Organic гэнэ ах уу? Sure. Танаар дарж гинэ үү дотор? За ингээд Costco-с Энэ хөл юмнууд авлаа тий. иймэрхүү л гэртээ юмнууд авлаа. Банан, хос, өндөг. Корсончик. Тэгээ корсончик. Cookies. Тэгээ ер нь авъя гэсэн юмнуудаа тэгээ авчлаа одоо тэгээд гэрлэг харъя да. Get it, Daddy. Get it. Get it. Move that booty. Move that booty. Get it. Why so serious, Narushka? Why so serious? Hi guys, so as we mentioned in our last video, we want to answer some of the questions that you guys left us on our videos because we thought it would be a good opportunity for you all to learn a little bit more about us. And yeah, just get to know us more so that you have a little bit of background on us while you watch our videos. Yeah, so first question. First question is Boyna. Охны жинхэнэ нэр хэм бэ гинэ? That's a good question. Манай охны нэр жинхэнэ нэр нь Nara.
N-A-R-A. Yeah, that's it. Nara. That's it. Temuujin Nara. Yeah. Жинхэнэ нэр. Yeah. Тэгээд Монгол хүмүүс хэлэхдээ ч гэсэн Nara гэж бид хоёр хэлүүлэх дуртай. Nara биш. Nara биш. Nara. Монголын төрсний гэрчлэгэн дээр нь хүртэл Nara гэж байгаа шүү. Тийм дээ. За дараагийн асуултан дээр. Have you guys ever been in Russia? Toyara Oshira. За. Гэдэг хүн асуусан байна. Оросд би сургуульд явдаг байсан. Тэгэхээр би Оросд байжсэн. Эрхүүд 3 сар сурсан да. Тэгээ 3 сар сурж агаад нааш Америк руу ирсэн. Oh, sorry that we're not so like upbeat. We're so tired. We promise our next vlog is gonna be good. Yeah. Because we're gonna take you to Nara swim class. There were a bunch of other questions that we read and that you guys had left for us, so we'll make sure to continue answering some of those in our next videos to come. Хэрвээ та бүхэнд асуултууд байвал комментэнд үлдээгээрэй. Yeah. Бид хоёр уншиж байгаа хамгийн их асуултуудад хариулах болно. Yeah. Та нарын бүх комментүүдийг уншдаг шүү. Унших маш их. Унших маш их дуртай. Чилдэ. Унших маш их дуртай. Яг дүүжиглэр нилдэ. Унших маш их дуртай. No, like, can you say it normally though? Унших маш их дуртай. I just can't. I can't. Okay, can you just say it then? Okay. Та бүхний үлдээсэн комментүүд бүгдийг нь унших маш их дуртай. Сайхан урмын үгээр тэтгэж коммент бичсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд утгагүй шинэ vlog мөр гарах болно. Don't forget to subscribe and share the video if you liked it and you think your friends are gonna like it too. Alright. Дараагийн бичлэгээр бүгдээрээ уулзцгаая. The Mongolian Family, lights out. Good night.